گدارن دلال اف پروگرام کو ناو دبه پادشاهی خوده بوناوه او مالبت اینوه حاضر بیه به وی خدمتکاری هونه پادشاهی خوده ناس بکن هی کور بنالین و قرار رابون رونشتن و کرم و داخاز خوده بزن بد خوده آلی و بکه که هون وی پادشاهی هلدن و جینه وی حتی هاتی هبن کرم کن ورنه پادشاهی خوده گدارین هیجا اموارا اخرى خوده اسلامتیت خازن شکلی دنه خوده اینکو دیسا مجال دامه ام به هفرا لسر گوترن ویه جینا حتی هاته بنیرن چا دیسا بیرتینم گوتنامه لسر پادشاهی خوده خوده گازی me پادشاهی خود گله نوا پادشاهی دا او حاجتن که هنه چاد به او راستی و رام کنه من که خود دانه ام سر ونا یک دنیارن نا برا خود داد روزی خوابه که جارا دنیا من نهاری که کرم و قانون یعنی هر دوزیش خوده کرم خوده و قانون خوده من یاری که بلی معرف به کرم خوده یعنی به پیشکش خوده به داین خوده رزگار بلی قانون دیسا کرم خوده قنجه لی به قانون قداندن ام رزگار نابن ایدی ام وی یکی زانن چونکه ام سستن خاکی ماسینه به قواتن هگر خوده عالی منه که خوده مرا کرمی نه که من تشتی نکنم بکن لینها امی لسر گازیا خوده بنیرن چونکه مجال آدنه یک دا کفش ناوا کی جانان دا گازیا خوده جی او کنمه که خوده بو نامه کلیه demek gazya خوده جی کرما خوده یه هگر او گازی نکه تکلیف نکه دی چه هری هگر یک مسئله گازی جیکی نکه خدمتی که یان ریک هیا که دیوان خوازه مسئله پادشاهی که سرویدنی هست که پادشاهیدنی که نخوازه تو هری تی به زوری چه هری شبوی یکی اف ری که پیشامه اف خود داره پیشامه او به گازی خواه گازی می بر رزگاریت که او همو او خیر خزنین خواد که demek emi serveye ki binirin kitaba piroz da gazya xwedê bi van her du nava jî tê navkirinê gazya ezmên yan jî gazya jorin hemî çima dibêje Filîpî 3:4 da nivîse İbranî 3:1 da tê gotinê yanî çima tê hesabê gazya ezmên yanî xudan ezmên de ji ezmên ev gazî tê ne ji vê dinyayê Issa jî ev gazî tê gotinê gazya jorin yanî yê ji jor tê ev gazî ser vê gelekî negiran em kûr bin lê issa jî em dinêrin ku gazya Xwedê haye dibêje Xwedê gava gazî me dike gazî femê wê heye çaxê gazî dikin gazî cîkî derekî dikin ji bo wê yekê divê gaziya Xwedê bona çûyîna cem İsa Mesîh he Xwedê gazî me dike ber bi İsa Mesîh bi wê rê çawa İsa got ez im rê rastî û jîn tu kes nikare here cem Xwedê lê tenê bi min nikare here cem bavê demek gaziya bona wê yekê kitêba Korintyan ya yekê rêza nehan da nivîsare çi dibêje amine ev Xwedê ku gazî we kir ku hûn ku rêwî İsa Mesîh Xudanê me ve tevgirê dayibin demek çi dibêje divê amine ev Xwedê ku gazî me kir
لی اوی به چه مرمی گازی میکن مثلا لکوب نرن کدا هرن مثلا اگر یک گازی دکه آدرسش داده که هر نکه آدرس خود اوه جم عیسی مسیح و که هون گازی وقت که هون هرن که خود عیسی مسیح خدا نه مواد تفگیری دای بن اصلاش بنا و یک دیمیتون یک نهان داده بشه ایدی واقعی و آخته و نه هند کارم باشه بخونن demek ev gaziyên ku merva nav naşînene cem İsa Mesîh ev gazî neşxwede ne. Heskî nava gazî onda navê Xwedê bihildanê jî. Çimkî li ser dinyayê gelek danasker, dersdar hene ku gazî mervan dikin lê navine cem İsa Mesîh dibine cîkî din. Lê ciyê ku meriv here ev ber hezûra İsa Mesîhê çimkî dibêje tenê rêk heye ew rê İsa Mesîhê bi kîjanê meriv dikare Xwedê ve bê tevgirê dane. Na em ê pêş de her îsa jî İsa dibê ezem jiyîn û zendî bûn dîsa tu kes nikare bigîje wê rema Xwedê meremê Xwedê heke neyê cemin. Yuhanna 4:6 dibêje 16:13 da dibêje îsa Xwedê dibêje ku ev mizgînî tevî vê mizgîniyê zorayî qewat heye. Mesela meriv hene ku gotinek gotirne kitêbek nivîsîne ew mirine çûne îsa ji kitêban wan mane. Lê ya Xwedê ne îsaya mizgînî İsa Mesîh ve tê girêdanê İsa Mesîh jî zendî bûye. Îsa jî bi Ruhê Pîroz ve tê girêdanê Ruhê Xwedê ku serkariyê serweriyê vî karî dike yanî karê mizgînî dayînê ku meriv bikaribin rast bêjin. Heger kê ku Xwedê hest dike hemî. Mesela Metta 24:4 da karê şanja yek 8 da dibêje Romyan yek 16 da dibêje îsa ji dîsta gelek cî hene mesela Metta da dibêje ku ev mizgînî hemî karê şanjiya yek 8 da got Ruhê Pîroz wê bê ser we û hûnê herin bibin şahdê min İsa Mesîh got ji Orşelîmê girtî temamiya ardê İsraîlê da Samaryayê û heta serê dinyayê. 24:4 da ji Metta da ku min got dibêje ku ev mizgînî wê temamiya dinyayê nav her miletan da bê dayînê çimkî hukmê wê ji Xwedê ye. Demek ev jî keremeke ku Xwedê soz daye vê mizgînî heta axiriya dinyayê xayî bike. Demek îsa jî em ê derbasî meremê gaziya Xwedê bin hêhûr gilî. Demek gaziya Xwedê gazî me dike ku em vegerine ber bi Xwedê. Mesela hema serê sêyî de ev gazî îsa dibêje ku em vegerin. Metta 4:17 da dîsa gelece Luqa da 5:32 da dîsa Marqos da 1:15-16 da dibêje dibê vegerine ber bi Xwedê tobekin vegerine ber bi Xwedê. Demek gaziya ber bi Xwedê êdî em zanin bi hezûriya İsa Mesîh vegerin ber bi wî ku bikarin bi Xwedê ve tevgirê daybin. Demek Xwedê mizgîniyê gaziya mizgîniyê hema bi vê yekê dest pê dike. Hema serê sêyî de divê tobekin û vegerin. Baweriya xwe jî mizgîniyê bînin. Demek gaziya Xwedê ev e jî ku em baweriya xwe mizgîniya İsa Mesîh bînin. Ya duda ku em ji hukmê guneh azabin. Gazî dikin ku em ji hukmê guneh azabin. Mesela Galatya 5
سیزدان دا آهاد بجه هون آزای راحت نگازی کرنه برانو لیتن او آزای او برا مجال نده دلهاوشین بنیا تا بدنی لی بحث کنی هف را خدمتی بکن demek چه دبیجه او گازی دوی هون چه راحت نگازی کرنه دبیجه جبن حکمه گناه آزابن هون آزای راحت نگازی کرنه یعنی گناه آزابن لی ev azaya ve disa brazadilya ha hun neçne ber be gune kerene yan dilhavjin ha ku gele vakti dilhavjin mer ve xarabine lem gegi daxaza dileme gegi qarara xode be mereme xode be daxaza xode be demek em disa karın cikidin ji bixunin ku xode dibêje hun گازیکرینه که پیروز بن یک کورنتی یک دودا دا آها گوتی کاغذا کورن چند سری کاغذا یکی چونکی دو کاغذن یعنی کاغذن کورنتی هنه لی کاغذا یکی سری یکی رضا دودان دا دوی هم پیروزی راحت نگازیکرینه اصلا جوی یکی وی فکری یک تسالونیکی 4 هفتان داده بشه یک پتروس سری یکی امیش دو کاغذ پتروس یعنی سری یکی رضا 15-16 دا که خود گازید کرد به هم پیروز بن چاوا از جی پیروزم بله demek خود گازی میاد که ام پیروز بن گازه خود بونا پیروز بونه تنری گازه خود چند پرسان دا gelek hele haski zafe gudarin delan hene ki parça ki girane leş çima zaf min parçın zaf ha gelek helbijartiye gele parça helbijartiye ku çim ki te nivîsarê deng nivîsarê te şikir kirine ku hûn dikarin çend caran vê programê bibin ku hemûya çadır bir xda xay bikın. Dîsa gaza xwedê bûna vê yekê ye ku em bibine lawê xwedê. Yuhanna 1:12 da dibê xwedê gazî kê kir gazî wan kir ku wan rizgar bike esa jî ku wan bike lawê xwedê kê ku baweriya xwe İsa Mesîh dînin. Demek bi İsa Mesîh خدا گازی میاد که او مجال ده که ام ببینه لاوی خوده یکی گفت بلکی هم کبارن جبوی و یکی دبیرم دبینه لاوی خوده میگو اگر از برخوا درده خموان گوتنان حساب کن از کبارم لی اگر خدا گوتیه از نخوازم کباریه بکن بر خودش گناه بکن بیجم خوده نانا تجار لی از گوتنا خوده را بیجم آمین demek رومیا 8:20 نه داشت نویساره خود گازی مکریه ام ببینه لاوی خوده استاجی دو پتروس کازا پتروس دو سریه که 4 داشت نویساره خود گازی مکریه که تفگیری دانامه یعنی ام هوا تفی بنیاتا خوده هوا بکبنه نوا بنیاتا خوده تفگیری دانامه بنیاتا خوده راهبه ام چاخ باوری خودت دینن همی هیا بوی نانو همی هنگی هی کور خبردن ام بنیاد خودت دستینن که ام بکنن نوا بنیاد خودت اساجی پرسا وی گازیه مرمی وی گازی یکش اوه ام ریچا ایسا مسیح را هرن مینا ایسا مسیح بن یک پتروس مگو بدوده 21-23 da nüsane. Sadece Titos دوده 14 و یک پتروس دوده نهان داشتی نویساره که خود گازی مکریه ام ببین اندم جمعتا یعنی جوینا خوده ام بکمنه نوا جمعتا خودت خوازه ملور ببینه گازی مکریه ام تاوی جوینا وی بین
اساشی گازی که بلکی بده و نه کفشه لی افش دعا دروز گه هلا بنیارن چه دو بیجه مثلا یک پتروس کازا یکی یا پتروس دو 20 یکی داد به خود گازی مکریه خود ام تاوی جفا یعنی جزارت ایسا محسی بن یعنی چاو ایسا بونا ناو ایسا محسی ام بین تکانم بین زیراندن اما دعا دروز گه مزنه ایسا گود خازی لوان کی بونا ناو من به زیراندنه اساشی سروی دنیای بله خودی ناست گلک دی نزیراندنه یعنی که باوری خواه ایسا مستین دینن دی نزیراندنه اف کتاب پیروز دوی اول دعا درازگه بوی ناوه خود بوی مزگینه خود اگر یک به زیراندنه دیوان آوه دنه اول که یک بوی ناوی زحمت جافه دکشینه پیشکش آده ده کما خود نده دیسا 8 داشی یا کتاب رومیا داد بشه خود گازی مکریه که امینا ایسا محسی بن همی امی یک دا تاوی محسی تشته داره مینا ایسا محسی چطه گوترنه گلک کوره اویک لی هم بزن که امینا ایسا محسی بن اساجی مزگینی گازی مدکه گازا مزگینی مرمکی ویشی اوه ام هاشتیا ایسا محسی بستینن یعنی دل ما بجورا که دل ملت امدوی عدلایاوی راحتیاوی دل ما دابه هاشتیاوی دل ما دابه ام میناوی بنوی آلی واجی کارش شانده 38 داشی اوی دعا دروزگه اوی مرمی دیده کفشه کتبا پیروز که خودت خوازه ام به روح پیروز بینه نخامتنه کار شانجا سری 38 دا و نویساره او پیشکش خودت قرار کرده بونا هر کسی گازی که کو بکه اگر یک دی گازی کرنه او قرار جی تاویوه گازیه که اوی هاتی گاز کنه خودت خوازه به روح پیروزی به نخامتنه اساشی خودت خوازه که ام دعا دروزگه خوده بستینن یعنی و دنیایش یعنی حتی هاتشی یک پتروس سه نه دا امیج کازا پتروس یکی سری سیارزا نه دا بوناوی یکی نویساره که ام هات نگازی کنه که دعا دروزگه خوده محزن بستینن او گلک جان نویساره آقاسی هم چونکه همه وان تیما خبردن شبوناوی یکی وراد بیشم چیکی دودات دینم izbati لدیسا همی گلک جاره اما مزگینه خوده ویده گازی می بر بجین حتی حاته کریه یک دیمیتو 6-12 دان نویساره گلک جان نویساره که خود گازی میاد که بونا جین حتی حاته اساجی جین جه لجین و چاوا به خود گازی میاد که ام پادشاتی و رومت آوی بستینن demek meta 25-34 داد بجه خود گازی میاد که مبه و پادشاتی آخوا یک تسالونیکی 12 دا و جندن دادی سال به خود یعنی دو تسالونیکی 2-13 جیوه یکی دو بجه گازی خود گازی میکریه که ام پادشاتی و رومت آوی وار بن demek یک 12 دا جیسا گود یک تسالونیکی 12 دا بباشن اساش خود گازی مکریه که ام ببینه واره خوده رومیا 8-7 دا اوه خود گازی مکریه که ام ببینه واره وی ام ببینه وار بستینن جوی اساشی آشکراتی 19 نه داده بیشه که خود مگازی دهاتا لاوه خواد که به سیمبولیک به برخید که ملیاکت به خازی لوی که گازی کریه که هر دعواتا برخی خوده بله و یکی به هنگه وی ملیاکتی دوی گوت امن بنویسه خازی لوان که بونا شاید حتی برخی هاتنه تکلیف کرنه هاتنه گازی کرنه
demek ev yek mereme gazya xwedê bû heqas parçe me anî lê ev her yek têmak e ku bona wê gelekî em xeber bidin hêhûr gilî lê bi programa îro me da kifşê ku gazya xwedê li çi pirsa da hene lê ew pirs em ê dîsa yek û binêrin Xwedê dua dirozgî xwe we bike me ev programa xwe vê carê jî serhev da anî em ji Xwedê xwe razî ne ku mecal da em we ra tevayî li ser xeberên jîna heta hatî binêrin Xwedê we û malbatên we xwe bike Gudarên hêja heger pirsekî we hebe hûn dikarin bi wê adresa ku li ser ekranên we ne me ra binivîsin û em ê gelek şabin ku dikarin we ra xizmetiyê bikin çavê bersiva pirsê we bidin Xwedê we hez dikim